Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Perdonka imashinataq musuyachin. Tukuykunami ñukanchik wawakunawan phiñariskanchik. Imapi allikuna kanata sakishkanchikmi. Mana kashpaka ñukanchiktaraq kushichichun ministishka mandachun sakishkanchikmi. Primera de Juan 3:5 nin. Jesucristo kay pachaman shamushpaka ñukanchik huchakunata anchuchinkapaq shamushkatapish paypika ima hucha mana tiyashkatapish yachankichikmi. Manaraq ñukanchik munashka shina kanaman chayashkanchikchu. Shinapish ñawpa imalaya kashka shinaka ña mana kanchikchu. Manaraq Jesusta riqsishpaka huchayukkuna kashkataka mana yuyarkanchikchu. Jesusta riqsishka washami ñukanchikka huchayukkuna kashkataka yuyayta hapinchik huchayllak espiritu ñukanchikpi kashkamanta. Mana huchachishpa hatunta llakichinkapaq ashtawanpish ñukanchik musukyachun ayudana munaywan. Jesuswan tupashkataq kashpaka chayshinallataq mana katinachu kanchik. Apóstol Juan Jesuspaq yachakuqkuna puramanta ashtawan kuchullapi kaqmi kayta kishkan. Mayhanpish Jesuswan kashpaka ña mana huchata rurashpa kawsanchu. Mayhanpish millayta rurashpa kawsaqka paytaka mana rikushkachu, mana riqsishkapischu. Primera de Juan 3:6. Jesuspa huyayka mayhatun kashkata intendishpaka shinallataq ñukanchikmanta imata rurashkata yurishkami ashtawan payman aysanqa. Kutin mashna tiemputa Jesuswan kashkatami huchata yashika ashtawan paywan kanata munashun. Kishpirishka gentikunaka mana tukuy horaschu hucha illaqkuna kanchik. Shinapish perdonashka gentikunaka musuyay tukunkunami. Kishpirinaka shuk maypi kallarinallami. Kutin kallaripi Jesusman pushamuq espiritushataqmi tiempuwanka allichishpa katinga. Ñukanchik yallitaq mana alli punllakunapipish huchayllak espirituka ñukanchiktaka mana sakinchu, mana shitanchu. Payka kutinmi tigrallataq Jesuspaqman pushashpa katin. Shuklaya ashtawan allitaq Diospaq wawakunatij kashkata yachanami washaman ñukanchik kawsayta rikushpa tapurina. Ñuka kawsayman Jesus yaykuchun nishpa mañashka shuk punlla tiyanchu. Ñuka kawsayka chay punllakunawan rikukpika kunanka chikanchu kan. Mashnatami Jesusta uyanchik shinallataq pay nishkata ruranchik ashtawanmi paypaq huyaypi kashkata ruraqkuna kanaman ashtawan tigrashun. Kutin mana kasushpa qhariyanapika ashayasunmi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.